نها گوتو بیج لسرویه که گلو پشتی پیشکش کرنا ناوان من گوت که هر یک جمعه به آک پارتی دم پارتی حتی راده که خویک عالی کرنه جبو ناوی اندامین خواه افشانده که پیکوره کنگی سردان دکه ریکارین یاسایی بوویه که چنه وکی دنجی ده چه گوتو بیجان بکن ده چه باندوره لسر پیواجویا چاره سریه بکن از وی مجارل گل میوانه که خواه گوتو بیج دکم ریز عبدالرحیم آکداغ که پرلمانتاری برای آک پارتیه انقره میوانه منه کاک عبدالرحیم سپیده باش تو گلکی بخیر هاتی سپاس تو میوانه روداوی هماش گلکی سپاس تو گلکی بخیر هاتی توی بریارا کمیسیون چاوا دنرخینه به تایبتی که هر یک جا آک پارتیه و مهپیجی دنگ اره بکار آنین چما پیویز دیتن که اف سردام پیک وره پشتی اف قاس نقاش و گوتو بیجن زیده جبو تماشاوانه روداوی سلام و حرمت خود بیجم جبو شانک باش زهوی دیکم و کمیسیونا هندزانن سالات درباسبوی 2024 دیگه که جوتمه هده لمجلسات ترکیه لپارلمانتو و دماجوتنا لسرهات بافتن دولت بخشلی سروکی پارتیا مهپی و آخ پارتیا دستلات آتایی بردوان اتفاقات جمهور ده پورانن جوی روزی ورد چی بود جوی روزی ورد دمیر پارتیا دمیر هفدیتن چی بود جوی روزی ورد پارتیا دمیر هاته و چند جاره چون امرالی او هاتن 27 سبات اجالان بانگوازی کرد پککی گو کنگره خو بجوینن و خو فسخ بکن و چکادینن بیشتر وقت مراسم سمبولیک پککی چکر چک شوتاندن بیشتر گو امج ترکیه وکشیانه بیور گوتن امج زاپه وکشیانه ویواردی ترکیه دولت حکومت چتکر کمیسیونک لمجلس هات آواکن دورا اف کمیسیون و اف دماجوتن و چاوابه مشاندن نخشریا و چیه جبونا پشتانینا چکا نامه پککی و چاوابه بن اف کمیسیون حیا ایرو 18 جوین چکرنه و زده 100 کسی هاتی لور آخافتنه دره جدا جدا فکر و رمانه وان نوکب دپاشی ده اوه درخواستنا هبو هم اجالان درخواست که جوی کمیسیون هیئت هر پیر با آخرو هم پارتیا دمیت خواست پارتیا آخ پارتی یعنی آخ اقتدار عادت سلات آتای بردوان و مهته دوی وارد آتن کمیسیون گوتن ام دخوازن هیئت هر دو دوی وارد جوین چه بو 34 کسا گومه هرن هنک جهپ پارتیا مخالفت سرکه کمیسیون درکت گو ام نارن هنک پارتیا دینه جی گو ام نارن اما بهتر جبو چونه بریاردن دو روزه پیشی آمد از باورم و کمیسیون هر و اجالان با آخر و پیشتر گهاتن و بگی قادق نه اف دماجوتن لورا آخافتنا هیئت مجلس به اجالان و مثلا فرمی بونا و جبو قادا گیشتی ارینی و گاوک گلکی گرینگ باشه ده چه باندوره بکه یعنی دوی سردانا کده پیگ بینه شانده کمیسیونه تنه ده گهداریا او جلان بکه یانجی پیام و داخوازین خوژه هنه کده پیشکش بکه یعنی تنه نامینه و یا وی هنک انجامه وی درکبن لورا آنها آگته خستن او کاره گته کرن ایرو لسر گوتنه لسر پیوه ته کرن دبی بنگه هکوی قانونی لسر هندک مجلس بریارا بدن دوی وارد اجالان برجی پیام خدانه گوتنه اتخوازم چرچواکی قانونی چه به چه کرن لورا ویان لسر گوتنه تنه بمینه انسان ایرو چند و یک سال لدرو نشر و پفشون چه بوی اوانا ایرو الگورا قانونه اوانا محکومن ایرو وانا بین دست سرکرن و به تکون گرتیگه ها ما کسی وره پشتکا دینو به از ایرو به تکون گرتیگه تشکی وره ممکنه تشکی وره دبه یعنی دبهش بو وانا پیش روز دوی چی ببه وانا و جیانک شوا بردام بکن و شوا تفلی دماجوتنک دموکراتیک سیاسی ببین و چرچوا ویاجی بیدانیم وی وارد دو قانون به ترکیه بگوردن یا قانون انفاز
یەکژی قانونا دژی تەرۆرەیی ئەف هەردوو گوهراندناوێ تەکلیفا vê komisyonê ji bo meclisê hazirkirinaوê de ew ê vanawê teklifa xwe ji meclisê bikin. Ez bawerim Öcalan jî divî warî divê daxwaziyê xwe bêje û wê ev komisyon ev heyeta komisyonê wê bê ji komisyonê re bar bike û piştî komisyon wê veya bik rapor wê bide meclisê. Aha, yani ev eşte fêm dikim ku ev seredana dê pêk were ji bo îmreliyê dê bibe binîngehek ji bo derxistina van her du biryaran yan jî serrastkirina wan ya enfazê ya terorê? Belê were divê ji dervî vanan jî hinek daxwastin çê bibin. Lewra piştre ji bo mafê însanî, ji bo hiqûqê însaniyetê, ji bo ji vê DMP ve ana hinek şehredarê demê îro ji kar hatine dûrkirin qeyûm hatine danîn. Yani hinek meselê hiqûqî hene, hinek meselê siyasî hene, hinek meselê însanî hene. Em behsa bûyerek setsed dikin. Behsa heya berî 17-18 sala li Tirkiye red hebû, înkar hebû, asîmîlasyon hebû. Yani derket Tayyip Erdoğan îro serok komar wê çaxê serokwezîr bû li Diyarbekirê got li Amedê got vê mesela zê çareser bikim dixwaze bera fîncanek jehr bi ez ê vexwim bes bera dayîk bes bigirîn heta wer jî got li iqtîdaran ve mal ez ji ser kar bikim jî ji çareserkirina vê ez paş dinasekinim. Ew gotin îro hat bû bingeha îro komisyon ava bibe û îro ka wê kîjan qanûn bên guhertin wê kîjan maf bên naskirin lewra divî warî de roj bi roj Tirkiye roja pir têr û tijeyê dixwaze muxalif dixwaze hevalbend rojava Tirkiye di çapemeniyê de di medya civakî de di warê siyasî de herkes li ser vêya diaxive îro hatiye astekwerek ev kara bi dawî bibe karekî nehêsane zor û zehmetê yani wek sêlek sorê Tirkiye kî destê xwe bide vê siyasetê îradak mezin jêr dibe ezmek jêr dibe qerarek jêr dibe û qada giştî jî piştevaniya wê jêr dibe îro li Tirkiye veya ev atmosfera îro ev hewa hêdî hêdî zêde dibe hêdî hêdî geş dibe ez hêvîdarim ew ê bige astik xêrê hêvî dikin aşitîk û aramîk li pê veya bê. Birêz Akdağ te got ji bilî daxwaziyên hiqûqî yasayî dê siyasî jî hebin. Aliyê siyasî de hûn bawerin yan jî hûn dibînin pêwîst e çi daxwazî û çi pêngav bêne avêtin? Yani îro bingeha qanûna bingehî Tirkiye li ser nijadperestiyê hatiye nivîsandin. Lewra 1908 Tirkiye darbe çêbû bi zora çeka hikûmet hat xistin û 1908 de qanûna bingehî qanûna esasî hat avakirin. Di wê dira de ji xeyrî Tirka pê kesek di qanûnê de di qanûna bingehî de ciyê xwe nedîtiye. Bes em zanin Tirkiye baqiya împaratorlukê heftê û du millet dibirin Kurd ne îro Mezopotamyanın elvî welatîne dema Medadê ji dema Persadê ji dema Bîzansa de dema Selçuqliya de dema Eyûbiya de hebûna Eyûbiya yani îspatek dîrokî vay çû hezar sal li Malazgirtê Tirkiye Türk û Kurd pevre li hember Bîzansê şer kirine û Roman Diyojen serokê Bizansê hatî mağlûb kirin. Serhedîna Eyûbî Qudsa Şerîf azad kiriye. Li Şama Şerîf îro veşartî li wê dira qebiristana wî li wê dirayê ji Xweda rehma jêr dixwazim. Yani vê tiştê heqîqetek dîrokî însanî û medeniyê divê veya qanûnê di ciyê xwe bibîne. Îja ji bo van karanê siyasî û hiqûqî însanî bêkirin divê çek ji navbêne derkeve. Çek îro heqwa salê mafê Kurdayê însanî kriminalîze dike yanî têne derek were kî de axive dibe va teror heye. Îja ev danîna çekak ji holê derkeve wê hem serê her kesî rehet bibe û hem destê her kesî wê serbest bibe. Ji ber wê yekê ez hêvîdarim înşallah di dema pêş de em ê tiştî li alî medeniyetê li alî însaniyetê tev dibibîzin.
او تشتي كل آلية مدنية وإنسانية هون هيوي دخوازن وكا كردكي وكا كسكي كو سالين دورو دريج دناوا آك بارتيه جي دا سياست كريت بري برلمانتر بويا تهيويا چه دخوازش بو ملت خواج بو كردان دا تركيا دا؟ يا ام تشكي زدي كسكي ناخوازن يعني ما فيك هيك هي ام جهه قاسي تخوازن ام بناسنامه خو به ناس كرن ام بزمانه خو به اخر زمانه ما دواره انسانیت ده آبوریه ده تجارت ده پرورده ده جیه خو ببینه و ببراتی به حوالتی به دوستایی ام جیانا خو بردام بکن ام زانن ام لحرم زورن روجاتا ناوین ایرو جبونا تمام دولت امپریالیست دادکر ایرو یکی چاویوان لسره لورا د دیرو کې د انسانیت لویو ولاتی دوسان کې خو دیتی درو دورا خوشي خستی بم باندورا خو ام ناخوازن بجیرانه خور شرو پفچونه لورا ایرو ورد بجن د منطقه د قاعده کی کلیه دبید بر کار کی بک و انجام جدا جهوی بک د نه کار عقل مندای يعني ام فهم دكن دبي وارد نجبو كردي لتركيا تنادجين حرما كردستان يجي جبو روجاوا سوري يجي جبو كردي ايران يجي ام دخوازن دولة ام لي بملتي ام وارد دجين ام بانساني بمدني بهوالبندي بجيرانك جيرانتيك بحسن الجوار دبيجن جيرانتيك بخوشي جيرانتيك بالرومت ام پاور بجی باشه تا بحثا روجاوای کردستان کر گوتو بیج دناورا ریوبریا خوسرو هروها حکومت و دولتا ترکیه ده هنه گلو از باورم دولت نرینا و نوک آکسایی وک آشخصایی مکانیزمات دولت به هوا کی نیت خبته يعني أسبارم دواره استخبارات ده يعني ده اندام سياسي ده وهفديتن هوا كي هبه لورا بريجي صالح مسلم لسره شرو پفچونا سوريا ناف خويد چونو هاتناوي تركيا چه بويه و تركيا ده اخو لتركيا خوندنا خو لتركيا كريه اگر لتركيا اب نرمایی چه بو و باندورا خو بد سر سوري جي و به قصدی به پیدی به هوا کی و تکلی چه بودن اما شتیگ ام دبینن ام دخوینن هینا نگهشتی آستک سیاسی بلکه آستا هینا استخبارات ده ساخوریه ده هینا هف دیتن و گوتن بیج چه دبن هینا دوی قاده ده اما از باورم لترکیه اف نرمایی چه به اف دماجوتن پیش دهره و بندورا خو بسر سوریش بسر روجاوا جی باشه هندوی باوریه دنه کنگی اف پیوندی کتت بیجید آلی استخباراتی دنها هنه ده بگه جا آستا که سیاسی ویا يعني مسألة وبويار جهفدونا جدان دوی وارد رولا حرما كردستاني نخاسم سروك برزاني و برز نيچيروان از باورم بتركيا مسألة واني سياسي قادك برجور ديه درولك سر ور و اف نرمایاجی اف خوشیاجی و پیش دبکه اما بمقي بلكي هناك دم جير دبي لورا احمد شارع احمد جولاني بو بدلك لخوكر قروات خستيخوا سرسريوي 10 مليون دولار خلات داني بون اما چند روز بره لقصرا سپی بو بترم براخبي چند روز بره لدهو که جوینك چه بوش بنا اشتیا حرم فورما 2025 مظلوم قوباني بو مظلوم عبدي بدلك الخوكر قروات خستي خواهد يعني دو تشتكهبو اباوي الى نهايه حتى بردام بك تشكي وريتون وهر كسي الحرم ويا فهم كريه دمك آشتیانه دمك برومات جبو هر کسی تنبه و کسکی جویا ضرر نبینه نمینه يعني ام دور نبینن کو مظلوم عبدی بسردانه که لترکیه ببینن يعني از نخوازم وک کهانت که وک استشکی جدا بیجم
اما گروکه چه ببیجی از شاش نامینم یعنی از نابم کاچو اگر چه بده بسایا که به یعنی واره سیاسی ده بویره هری گرینگ لیدری کاریزماتیک بریارت دن ایرو طایب اردوغان سروکی وره یعنی پیشروج دخوینه دبیگ ام دناف خود لحرما خود آشتی آوانکن ام واره خو و ام مالا خو تحکیم نکن ام تکوز نکن دسته دروه بین نابمه وره جیته گوتن مشهور هیه دبی شانه مدنیت چاره سرکرنا بویره مره چخواسی مره آماده ایه و ایرو لحرمج طرف هم دولتا و همش طرف هزه هنا لحرم هنن طرف جم تبع هاتي فهم كرن بها أبيا د نرينه د فكر ورمان د جيشتي أبوات براتيكة كينيا بجه أو بجير دم دبجير مسألة كي بياركي زمانية بياركي قدامي بجه يعني كينيا جهاشت لولا فيكي بري بجه أو فيكي شيرين وخوش ومخوش بري دمايت جيك بلكي هنا تعالى باشا گلکی سپاس بوده عبدالرحیم آکداغ پارلمانتاری برای آک پارتیج انقره تو میوانه ما بوی تو گلکی بخیر هاتی اجی سپاس تکر مشانک خوش هر هبی